O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei tai au, alo maia o talafo wala Radio Samoa. E le o lango ina e nisi na avea mua o taitai o tunu Pasifika, le whea ngainga wa tā ua le AUKUS, po le malienga Ausitalia, Peritania ma Amerika. O se malienga e ui o loo whaapea pui aia tunu une I tolu, ma e te lele avanoa mo le Pasifika. Wa whai mai le Pacific Elders Voice, lea o loo iai I lātou na taitai Kiribati, Marshall Islands, Tuvalu ma Palau. Wa o se whainga le awha ala talata mai ei tau wai le Pasifika. O le whai ai fo I o wa amonu wa aniukilia leo lo o sawi lea whea ngainga. O le awha a lea o ngā ai tau ma whainga o lo o hanga I ai le Pasifika e lango pui ngā mai suinga o le tau. Ua toe tāla sanga I tai nei le malo Ausitalia e toe tanga I ane le Pasifika ma lo na saunga le mu. O lo iai fo I le popolenga I lātou nei I le whaalongolongo mai o le whaulinga mai o le a ngā I ai New Zealand I totono o le li o le nei ale AUKUS. Ma ua toe au ngani mai ai e aua. E o mai le tau nei e le I whaapea a mea ua manino se talia New Zealand pe ono alu I ai pe le ai. Wa maua mo lia e leo le tamale ana salalau I lunga le Facebook lona wha o lima I le tina I nārua wahia. O le mo lia whaapea e lua se fulu walu tau sanga lona soifua. Ma o mo liango le ave wha malosi ma le wha o manua. E ono wha manua lia tinga I naise tasi leo wa mo lia ai. O le salala wai o lata video I le whaai unga le vaiaso I le whasingo le tinale nei na sulu I totono le whale o loa I nārua wahia. Muli ai toso anga I le taavale. Na whaadi ai le popole o le toatele online I le soifua ma le saunga le mua le na afia. E tala mai le ofisa o leo o le ana su e solo I waikato le ua molia ma o le soetu la I luma o le whaamsinonga. Ai mo le tinana afia o le olo o whaawau pia lavona va ai le ofisa e tu sama reporti watu uina mai. A o iaina o leo ia lātou so esu e ngā tau lai I lātou o lo I kengi ma o lo so lia le tū la fono. E to alua sui o le headhunters na sai mai au kilani se sifo ana nafi. O lea sai ai se tasi o whale e whaapea feso o ta I male sui sini o lea kengi. Ma e le ngata o le telo mea tō tino o lo o wha o ngai whainga wha asoli tū la fono. E peo se tasi o masini e mawhaiona whai ai security cards o la au wha asaina ai whaapea I male explosive gel. O le gel le nei na malo loa I masu esu enga ai tau mawhaile Defense Force e wha alea o ngā. Ma o I le ana sa waile pa o leo tele le whaapea na wha alongo ina e nisi o ainga tua o yana nafi I lea vaenga o au kilani. Mai leo se whainga na whaia ina ia mauti noa le saunga le mua le au whainga alwenga whaapea le community. O ila ua na sai mai ma ua mo lia le ngato le umi o nei mea tō tino ma upenga wha asoli tū la fono. Ai whaapea fuala au wha asa. E onos fultasi tau sanga le matu o le tama o i o le sui sini o le headhunters. Ma le isi e whaasfulu walu tau sanga o le sui fo I o le kengi. Ma o le soe tū la iai I luma o le whaamsinonga. Ua mo o mia se ilo I longa whaia whaasanga I lau whai ngā luenga o loo fesoa soani ngā luenga whaia onga po o relievers. O le ua iai lapata ingo le to atela relievers wha ma vai mai a lato ngā luenga. Ma o lona winga, ua tili to a ngā wai ma whaia onga. I wha maunga e tolu wafe relievers wa wha ititi ai le au whai ngā luenga le taimile nei. Wha atu sai le se fulu tau sanga tālu ai. Ua whai mai le ANZ Educational Institute wa matua I mo o mia le toi va ai, ma whaia se isi fuangai relievers. Ta ua I fo ele Prestena ia Mark Potter, a o whaatala noa I le checkpoint a le tio New Zealand. O tatongi o le isi tū tāua wa matua I mo o mia ona toi langa mai ilunga mai loilo, ai mai se, o au wala I whaatu ma waile au whai ngā luenga. Mo le maule Prestene, o le to atelo a onga wale ma whaiona mawani relievers, o le o toi tu whaatasi wa se ngape au o iaso, ua lea iai se reliever. Matala muli, whai mai le report o le so enga na whaia whaatatawi le Emergency Management System a le Auckland Council I taimi o longa, ele I tā pena. O le ilo I longa le nei na whaatautai le Bush International Consulting, ta ia I le sa avea ma kua mesina o leo Mike Bush. Na whaatonuina I le pule nu o au kilani Wayne Brown, le whai o le ilo I longa le nei le mai a te le o whai tionga, whaatatawi lona tūla I mai le aso lua fitu Januari, le ana lolo vai ai lona a ai. O lo longa nei wa mali li waile to a wha. Whai mele reporti, na tu wai ona wheso o ta I mai tangata I totono le se fulu lua I tū la mua. Le leita I ta inga I lato lo o whaia wha ai unga, ma o I lato nei e mai lava I le pule nuu, wha atono le komiti wa ta ua le CDEM ma le council, o le pule sili, wha apele a whai ngā luenga. O lo sawai foi, e whai ane le unwa I fono le council wa tu wai, ua tele mea ua wha alea ngaina, ma o wheso o ta inga foi mai le council, a ngā I tangata lautele, e le I ai se lango nā lofa I tangata pangatia.
O le tangata o lo mafuli ai whaitia o ngala reporte o le pule nuu, ma ua toi ta ua mai ai foi, o le alava na tuwaio na saini ma whaasala lau le polo a ingo whaalavlawe whaafua sei, po le emergency declaration, ua toi whaato esel pule nuu i a Wayne Brown. O tala nao le nei tai au, manuia lasu.